Allah Taala байлыкты sizge, siz sıymıktanıp baş köterip жүрүш üçün bergen жок. Oşol байлыкты ilimge sarptasın dep berdi. Bir günü bir sahaba Peygamber Aleyhisselam'ın canına kelet dagın, ya Resulallah, menin bir ağam var deydi. Al ağam iştebeyt, uyda jatat deydi. İbadatını kılat, ilimin okuyt, birok iştebeyt deydi. Anı bağam, men bağamın deydi. Men akça tavuk kelip atam ağa deydi. Oşol mezgilde Peygamber Aleyhisselam ayta janagı sahabaga, "La'allaka turzaku bihi" deydi. Mümkün sağa rızkı muna oşol ağandın sebebinden berilip atkandır deydi. Oşol ağandın ibadatının sebebinden Kuday Taala oşonun rızkısını da sağa berip atkandır deydi. Oşol siyaktı emne kılaylı, siz menen biz dagın kelingizler. Muna oşol bizge bergen Kuday Taala bergen baylıktı jön ele sarptabaylı. Sıymıkka sarptabaylı. Çaştı eşandın sözü menen bolbogon nerselerge sarptabaylı tuğandar. Oşol baylığımız jakşı jolga, ilimdin örçüş yoluna sarptalınsın. Dindin örçüş yoluna sarptalınsın. Hazır köz үйrөнүp kaldık da, ilim yoluna sadaka beriş degende, görök mına oşol meçitти salganga, medreseni salganga hareket kılıp atabız. Rahmat, Allah razı olsun oşol sadaka bergenlerden. Birok bir nerseni esten çıkarıp koytabız tuğanda. Bul nerse emne? Mına oşol medresede, oşol meçitте kızmat kılgan damlalarda esten çıkarıp koyup atabız köpçülüğüz. Men bir nerseni aytayın. Bunu ülgü katары aytayım, ibrat bolsun elge. Bir günü mına oşol kolunda bar insanlardan biri gelip bir nerseni sorap kaldı bizden. Emi biz andan burada mingen maşinabız, Nissan maşina, bir 100 mingen arka jetpegen maşina. Buzulat, bir doңdayız, bir buzulat, bir oңdayız. Oşentile жүрgөн uçur. Anan janagı jigit geldi dagın bir zeketini bir nersesini çıkarıp eseptep berdim. Anan dagın bir eki surolor bar eken, al surolordu berdi. Suroloruna joğup aldı. Joğup algandan keyin mına oşol jerde $1,500 şart oşol jerde taşlap damla, mına oşunu kızmatыңызga, jegen içkeniңizge sarptap alasыз dep turup oşol jerde $1,500 taşlap ketти. Andan keyin biz anын ne kıldık? Şart anı aldık dagın, maşina albatta bizdi kıynap atkан эле. Anan biraz maşinаны çoңoйтуп alalı dep turup, maşinаны biraz çoңoyттuk oşonун акчасын эсебинен. Эми калганын вариант кылдык дагы, калганын өзүн дыйканчылык башка менен төлөп, мен эмнени айткым келип атат? Ошол жигит эмнеге салым кошконуну билбейт. Бирок иншалла мына ушул жерге келип, канча адамга, 1000 адам, 2000 адамбы канчасынан ваз насихат кылып сабак өтсөк, ошонун ар биринин соогун ошол жигит алып атат. Бирок өзү билбейт алчы. Эмнеге сарптаганын өзү билбейт ошол акчасын. Бирок мына ушулардын канча адам ушул жерде, ушул ваз насихатты угуп, динин оңдой турган болсо, медресеге барып канча жерде сабак берилсе, медреседе канча Куран окулса, медреседе канча ошол биздин сабагыбыздан канча адам үлгү алып аткан болсо, ибрат алып аткан болсо, пайда алып аткан болсо, ошол пайдага ошол жигит шерик болуп атат. Эмне үчүн? Бизди ташып аткан машинага алганыбызга ошол жигит себеп болду да. Ошол сыяктуу динди кызмат кылып аткан жигиттер болот. Көп жигиттерди билем. Биз менен кошо окуган, өтө мыкты деңгээлде окуган жигиттерди билем. Бирок ошол үйлөнгөндөн кийин чачты эсандын сөзүнө кирип туруп, дүйнөнүн аркасынан илимге кызмат кыла албай калып аткан жигиттер бар. Мына ошолорду көпчүлүгүбүз эстен чыгарып коюп атабыз да. Келиңиздер туугандар, мына ошол кызмат үчүн дагы салым кошойлу. Мечиттерде, медреселерде кызмат кылып аткан дамлалар бар. Аларга бир айлык келбесе, аларга бирөө акча бербесе, алар каяктан дыйканчылык кылып? Бирок ошол башыны ошол кызматка сайган ошол инсан. Эми ошол кызматка сайган инсанга салым кошо турган болсоңуз, ага бир жардамчы боло турган болсоңуз, анын канча кызматына иншалла сооп болосуз. Канча кызматына шерик болосуз ошол жергечи. Медреседеги айрыкча медреседеги мугалимдерди эстен чыгарып койбойлу. Колуңузда барбы? Барып бериңиз. Мүмкүн болсо ошол медреседеги мугалимдердин кээде ушундай жагдайлар болуп калат. Шаарда медресебиз бар, бирок ошол жерге келип кетип аткан мугалимдер, бирөөсү Нокаттан келсе, бирөөсү Алайдан келип аткан мугалимдер. Ошко келет, квартира алат, же квартирасынын акчасын жеткизе албай аткан, же бир үй бүлөсүн жеткизе албай аткан мугалимдер бар. Мына ошол мугалим ошол жерде 15-20 балага канча сабак берип атат. Мына ошолорго салым кошуп үйрөнөлү. Мына ошондой мугалимдерди каржылашка үйрөнөлү биз. Иншалла мечит медресебиз иншалла жеткиликтүү деңгээлде болду. Мына ошол мечит медресени абат кылып аткан алымдарга салым кошуп үйрөнөлү. Иншалла ошолордун сообуна шерик болушту үйрөнөлү. Пайгамбар алейхисаламдан бир хадисинде келет, илим жолуна салым кошуу тууралуу. Пайгамбар алейхисалам айтат, кыяматта дейт, 4 инсан кыяматта бейиштин дарбазасына барып калат экен, 4 инсан.
Hadis şerifte gelet. 4 insan, al 4 insan jön ele barıp beşke kirem dep emes. Men birinci beşke kiremde talaş kalat. Kuday Taala al 4 insanga mına uşunday bir makom, çoğun bir daraja bergen da. Elesetin özü kıyamatda akırkı olup sen beşke kirsem dep kalasın al жерdeçi. Ha birok al 4 adamda uşunday bir daraja var eken. Bular men birinci kirem deytken da. Men aldın kirem deytken. Anan Kuday Taala Cibril aleyhissalamdı buyuruydu. Barıp sen mına uşul 4 adamdın, 4 türdü adamdın aldına adiletlilik menen hüküm çıkarıp gel. Cibril aleyhissalam düşöt. Cibril aleyhissalam düşkön mezgilde al 4 insan kim dese birinci alımdar. Andan keyin acıga, Allah yoluna acıga varıp gelgen insanlar. Andan keyin muhsin insanlar. Andan keyin Allah yolunda şehit ketken insanlar. Kelet Cibril aleyhissalam kelip en birinci acılardan soraydı. Sizler emne amal kıldınlar jaşodu? Emnege munday darajaga jettiңер? Al acılar aytat, biz karajatыбызды, wagtыбызды sarptap, oşol Allah'tın Ka'batulloh'unu körüp, İslamdagı çoğun farzlardan bir farzdı atkarıp geldik deydi. Oşol mezgilde Cibril aleyhissalam soraydı. Bul farzdın soğup ekendigini kimden uktuңар deydi. Alar aytat, alımdardan uktuk deydi. Anda alımdar ustazlarıňar turbayı. Alarga jol bergile deydi. Makul ustazlarыбыз birinci kirsin. Adep saktayın deydi. Andan keyin muhsinderge bara. Sizler emne iş kıldыңар? Alar aytat, biz Allah yoluna akçabızды sarptadık. Bunun soğuk ekeni kimden uktuңар? Bular dagın aytat, alımdardan uktuk deydi. Üçüncü cihat, Allah yolunda şehit bolgondorgo barat. Alar dagın uşul жоопту aytat. Alımdar bizdi үйröttü degen жоопту aytat. Andan keyin 4-nчü alımdarga kelep dagın, sizler bardыгын ustaz ekesiңер, beyişke birinci kirgile deydi. Oşol mezgilde alımdar aytat, jok deydi, tokto deydi. Ne oldu? Bizden uşul alımdık darajabızga jetişibizge sebepçiler var. Al sebepçiler kim? Biz talabaçılık uçurda, biz okuvatkan mezgilde bizden kitabımızdı, bizge maralny, materialny jaktan salım koşkondor deydi alar. Eger oşolar bizge kitabımızды alıp berbegende, kontragыбызды төлep berbegende, kiyimimizge akça berbegende, biz dagın adamlarga okşop dünyanın arkasından jüretilek dagın ilim okuy albay, alım bol albay kalatılek deydi. Bizge sebep bolgondor oşol muhsin Allah yoluna ihsan kılgandar, medreselerge ihsan kılgandar, talabalarga ihsan kılgandar, alımlarga ihsan kılgandar deydi. Anan oşol mezgilde Cibril aleyhissalam en birinci oşol medresenin mugalimlerine, medresenin talabalarına jakşılık kılgan, alarga salım koşkondordu en birinci kirgizet, andan keyin alımdardı, andan keyin kalgandardı kirgizet. Oşon üçün siz menen biz dagın tuğandar, erteң beyiştin en birinci kirүүnü, beyişke en birinci kirүүçülördün katarına kirүүnü kalasak, mına oşol mugalimderdi, mına oşol talabalardı, mına oşol dindi örçütüp atkan insandardı salım koş desen çıkarbaylı tuğandar. Köp közden oğlak bolup kalıp ketip atat uşunday maselelerçe. Sebep men köp gördüm, azıram ayttım go. Köp gördük. Öte bir taşты talkılay turgan ustazlar var. Taşты talkılay turgan uşunday bir alımдар var. Birok emi üybülölük şartka baylanıştı kızmat kıla albay jürüşöt da. Mına oşolordu kolga alsak, oşolordun kızmat kılışına salım koşa turgan bolsok, oşonun kança savak üyrötse, kança Kur'an üyrötse, kança tamga üyrötse, ar birinin soğubuna inşallah siz dagın salım koşasız, ar birinin soğubuna şerik bolgon bolasın inşallah. Keliңiздер, mına oşol dinge hizmat kılam degende, ilimge hizmat kılam degende, mına oşol siyaktı sadakayı jariyany kılganga hareket kılaylı tuğanlar.